When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Ia Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. Natua. Motelia. Ngalwengon ni asomis. Talofa, sorry. Malo fode. Tawatai. Ia. Orazo venalo. Talalanga ia. Se vai ngai e whaamau ia. Se matalalanga o ni asona. Tolo polo fo i leo ngalwengon ni si Yeisi time. Ia, waftai. Ai, o manatu misi tāte tā walunga. Mene o ai tālafu. Awai, e mawhai au na o tātou whaalau teleina le upu ma le manatu. E awai ine i tuli loina le uwinga o le upu nā o tupe. Ai mawhai fwoi ona o tātou au maia ia na tātou wā whēraroi. Pe a whai ua leo ia i tātou se whaamaoni e tātou te tau usi ai. I le tau singa o le maale. Ia. Ona lape ai lo leo o ni tau mawhainga. O se upu whawhaingo fia wā ia le whaafonga mai. Pe a whai ua o le tau sia se māwainga. Ia. Ona manatu lea. O se ai tālafu telere nā o lo whea ngai mā. I le māma. Ma le sa whai upu. Malilie o se mea o le a whai. Whaatino. Ai ua o le whaamaoni. I ona o whea rua e ale ma lo rangone sole. O leu ke ai kālafu i o. Ia. Whaatasi e lama. Ma le tuk mai i winga o lo tuli loa pēr ma ave il whaama mawha. I manatu o tangata o le lalolangi ni. E pe o le upua i o le ai tālafu. E whaawinga i meo tupe. O watu nei ma. Se maria lau songole. Mai singau luas furua whenga zo ai karafua zei. Ta pena ele malanga le. O tupe. Ia. Ia. O le a foi se ai inga. Ia o vāo malo. O whea ia. Se atunu, o ia se atunu o le lalolangi. O la noa e au noa ma se i tarafu. Ia, whai te inga le nei atunu. O tātou e soifua ma o wōrai. Ia le ai ele manatu o le atunu o milionea o le. Ia o lau sunga vai o e whatufunga ina i tūrangai. Ia sei, te tala mai ele tō whai. Ia e pe me mo mua o manatu ina o le upo le tusupa ia e winga i ai tālafu. O le tangata na te ai tālafu ina mai mea e whai o ia mapolonga. Ia. I le na te nono ina mai e mea. So e pe me mo muale na ale whata o manei ale tā segment i le upumoni. E tu usa o loto o tō le upumoni. So e whapenale winga o matau pune. So le me mo muale na
As long as you're a borrower, you will always be a slave to the lender. Pe o puna ale tuspa ia le ne up. So ia la tau sanga e tele. Ia pese e whapena le wingo o mea. Ia o tatou mori mawina foi. Le nei atunu utele o Amerika na walata nei le fase fulu triliona ana italaf. A le fato a pasi le tos fulu iwa. So le langa ia tu le fase fulu triliona. Ia lele afal tau sanga. So o le winga la o tala. O se atunu polonga tele atunu unei. Ia polonga ia ilato o lo no mai e tupe. Ia wa o le silana me tu ngā ai le taua le fai Iran. E mo I lava e malosi I the United States militarily, but financially o ila o le a fai nai. Wafo o le mele nai e fi nau I le tolo na Hormuz. O le meta o le petrodollar. O le whaongaina leo tala Amerika e whaiefe whataua inga o suau. O le mea na whaia soa la o tau whaolaola ia UAE, ma Qatar, ma isi tūna, o le Gulf, ina ua maua le suau ina. Ia o na whailola I o le whenga inga tai ala tunu ule nei ma o ia whaongai o tau le matu tala in return e defende matu ia o tau. O mela o tupu tula I mane Iran whamela la asu I la whaongai la tau le Chinese yuan. Ia o lela ua tete nei le whaavai o le tala Amerika, le petrodollar. Mai ui alai na malosi ia Amerika, ia ato mea tau. E lea e vai befa pe whano e lato petro. So lan me ufamtala ina e dalana. Ona o le mafu anga e alai ona ai talafu ia Amerika. Ile nei ai talafu te le ona ua avela lato petrodollar I fafu. Ai au mai te tono le tunu ule nei products. O le agricultural stuff o suau. So wa vatura le tupe taungofie. Na dono mai le lato. Ia ai mai te tonu ia mena. So ia fia whawasina tosi umile. Tololo na. Ai o le mela na o iloa. So se teimi lava e talafu ai o I tupe. E te tauna toi tutongi. Ia ala na default lo e no mai le ia watu ia lau tavale. Ioi. O le vai ngale nai e pe ona e whaamanatu misi le au ngantu spai. E le mawhai ona o la sa o loto le tangata ai talafu. Ia. Ai e pe e maa le avenga. Ale tangata ai talafu. Pe ai a te ia le langona e whaamahoni. Ia vave ona whaamamala na avenga. Ma le tu e tau polonga ina e le lendo. Ina ua. Umaona ia te tongi ina ia. Ia se tupe fo ina na whaahune mai talafu mai. Ho isi hui te me le whingo fia whapena. O tato wa aia I le tulu your credit cards, for example. Lua se fu 2%, lua se fu 5%. Ia le charge o me ia. Le ngata na e whaapopo ia I le late fee, annual fee, insurance fee. So e mo ia lai nau tangata e tutongi le talafu. Ia pangale e lua stepu I luma e tolu stepu I tua. Wa fiwa e fe eli. Ia tolu sfuru wa sene o lana tālale tutongi I Ia alu le tangale alfaltupe. And that's by design. O ia company o la toa le na nafa. O le su e ni tangata e whapolonga I lato. E uingala I mea nao le ave I o le credit card for free.
Sa o te tawana tongi e talafu. Polele a mataina fo yo lai talafu. O e ala ki ma te tala. A whaatelteleng ese o na whawhiloa i o mana onga. Deferred gratification. I mwhana alo ese mai e talafuna. Hei tula whono. Ia. Ale atu no ole nei e pe e mawhai e ona e le ngata ua o lātou i o ina se whaau ne ngā tupe. Ia e tu sa waila ma lātou ngā luenga, pise ngā luenga alofa. E whapea mai ia. O mai e li isu e fōinga ma ko whalapu ko ngai. E awil tupe lea. Wau tau tālu sanga mai ai. Ai tu atu lale luas furu lima luas furu tau sanga. Ia, o ngā whako te tongi mai lea ole. Ia. Se whai asa rau noangai. I le mafu anga e manatu ai whapea ia le nei atunu i tūlanga i o le tuuawa noa i le tangata ai tarafu. Whaamata o i eise ia tūraua i le upo o le a whaonga. Whaamata o i eise siu o le nālofa. O le tali i oe. I oe. E wafo e whalapa putonga nei e le i whaatutu ina ia ngau e ni tupe. Ina ia fōa e ni tupe e au noma le toninga maia. O whalapa putonga nei na ala na whaatutu ina e mausa lātou whaasilinga. Ina ia maua se dividendi moa lātou shareholders. So o le lātou wala whaatufungang o le sa ilioni a wala e maua ni tupe. Whenana whaonga lātou le malo le nai le ta ua so oe. E ta o le freemium. E free mua le lua toru masina. Ia ila le premium i tua. Whato akiki mai tutonu bea ato le ono masina. Mena le sa in trouble e fo ia mo kesi le o valu o iwa. Ona sa te lea ia le teaser rate i le pito i lunga. E pupu oi malai titi e le mea tutongi e tangata ia e paluni na wato le toru whātau sanga. So e peo le tali pupu atu na i lau. Ia wai a whaipea lau le bisinisi e ngau. Ia le alta unga le bisinisi na. O le bisinisi ngau. O le bisinisi. Ia o mana tua e la ia. Ia le sa unuanga whai atu pua. Whao poporisi ngau lunga o le isi ngau. Ia. O le mea lawa fo ia mea ia o le don't play. O te ta alo i le ta alonga na. Vai nei la i o tatu tangata. E pei o le mea le na e tua i ai. O te tangata e sa ili ai talafu mai. Ia ma o se maainga. Ia le tali ale i whamalie. I le mna o i whapolonga ia. Ia o tō. Watu sina fsoswani lea moro tō. O tō tongia mai. Ia e sa wale le no mela e whaiasi mawalunga. Ia pangale mele i. So le winga na lau tala e o le isi ale na mai le o lo mai le nai tangata. O la tu nei Samoa ele malanga lea ele i mamao te le atu. O vai wata awale fōu uma tangata sole. O le oto i eise pat. I Samoa lea i tutuila. O le oto i eise pat fwai le e tau whatu i lunga keti. O ta awale fōu uma tangata. O whatu le a moe ngu. So le ka whengi e ka lafu o lo whewa i matangata nei le kio a pere se fia i le moto o fianga. O nei lai amo e tangata ia i ta lafu. Ia mena o ta maita wina. Whanai te tele ia whalave lave e whai tau tusi a whai whea au. Ia. Ona ua o lau sa unuanga ma lau mana tua ina o anga ro tātou atenu. I sa saire. Ona o mana tua i fwoi lea mesi o se foi.
Awai sa ola ia le malo I aso umawai ai Talofa. Failava ai Talofa. Sua malia la ai Talofa. E pe o ina na langona ai le leo foi lea. E pe o fordinga mai ua apa de whainga malo ina ona po. I ele o lea tu. Ele ngatala, ele maoni de whainga malo Samoa. I whiangainga ma New Zealand, Britania. Na o ese ngā kungu usa wa ia whakolonia e tu o ele whiangai. O ele uma o le malo. Ele o le atunu. O lo I lalo o le malo. A o I se vai tau ele to e whao ngā ina I le malo. Koe whafo I ele o. Onu? Inu. Ia. Ai tango atu ia whetango wheku ia kai o le malo I nā ona po. O le whato ama vai atu nei. Ia ua le whafo I ina la. Ina ua ngau. Ia le whaalapitonga na sa whaia ia ngalue ina ia whanua nei o le malo I whatoanga. La fumanu. Ia o le niu. I mawai le popo. O le koko. Kofe. Ua e se foi la le tūlanga wo iai. O na ngau lo leo le Westek. Ia kanga aku ia tai foi o malo I nata. Whātua le whaalapitonga na o le SLC. Samoa Land Corporation. Ia pēla ele ia na ile tau matenga ma sa alalanga I fwoi tō tele o nisi o ele ia o le ua whaamao ni ai. Ia le whaaune ngā tupea a le malo Samoa I le nāpteimi a mata mai I tua atu o le millennium folk. Ina ua la asia e Samoa ia pasene. E le to te talaina mai ele Asian Development Bank ia se whaaunga ngā kupea a Samoa. Ona peirola lea e le liu le tūranga nena. Ma tam whai whaaofi atu lo i tonu le Torrens loa. Ia le tūla whono voi lea e ua mamorua ia ele o tangata o Poriti. Whapena fui tangata mao. Ia pēla I nganga au sia ai la ua whailava le soa malio. O tupe no mai le Asian Development. Ia ua o ai le tasi tesi ma le lua ia pe tasi piliona. Ia ai suia lola le whainga malo. Ua le o toi tūla I mai le whainga malo e pui ia lea ia te taua tangata. Le HRBP. Ai suia lo whainga malo. E peo I nana ngata ile ae I lunga. Awa ea le mana tua walenga whatia le whainga malo sa fie e aita lafu tupe mai le whatupe leo Asia. Ia ai li liu lo I ele. O le ai foi la. E awa ina umatu ele o lo I lalo pe o le whainga malo. Ai li liu lo ele whananganu. O nau. Sa unoanga fo ima. O lo whaamawina ma se whelele e tangata. A le tai o le malo I nati. O le au mea le pulele. Ia. Pe o le whaia tūle nā iei. I le mole meo le malosi o le fie ai Talofa. O na whai lo leo le mese. Wa avea ma polonga. A leo. Pe o na e sa unua I le amatama. O puana al tusi. O lo te mawhau I le whata o tona le I taleni. Le li lea 5 taleni. Pe o ia nana toe fua mai le isi 5. O ia fula nana vatu I le taleni le li lea na tasi. The rich will always get richer. E pe o le tofa manino le nai taleni ia. Le tala I taleni.
the 5 will always get 10 plus 1. So e se I mai la mai lalo I tangata ia le tau e tātou miti pefu, e lo whatufungaina, tangata whewhewe, tangata lato te iloa lea mio le donal system. We sele I mea te le ilulu I nai saito, we wha putu I mea te le whatapepe I nai mea, ona o whewhe ai lea. O tangata la lato te wha leo ina le manatu le nā, ia le ngata underperform, ia ai se I le tale nina ia I lato, ai ave I le tangata o lo se furu tale. O whamtaleina la tala na ona o le mea moni le mea na mai ele fisilingia fo I tātou, le pao tātou mea o le vaai le tonu uneo Amerika. O le mafuanga na ona o latou whengainga na whai malo I le Gulf Coast. Le nae sau le petrodollar I tonu masisi e lunga le tūlanga o tala Amerika. I le lalolangi. Ia le lau whale tonu ne Iran. Ia le lau whete e nai nei. O le si malo lea o le malo si neo, malo seina. Le malo si atu nei lor malo Amerika. O la tau whelana le benefiti ma harm fo I le mele tupu le Strait of Hormuz. Oai masalo po 51% o la lato sua ue sau maina. So fa mi la lau tala ona o le tula fono le na o le naturo mea. A whapea lava e lima tu vale Samoa lo lato tofi. E o mai atangata malo lo sima tangata mao mea masei. E lesa tula fono la na o le tula fono a le naturo mea. Ia man fata oto fo ia le li. So te tawa la o na mata I tua I tātou lo tātou tofi. La tātou ngangana, la tātou governance, tātou tūmanga I whanua. Awai, e oro lava ina te tele tupe whapena ma nuti I tātou I tā lafu I le level le nā. O na leto e sao lola ia o le mele, le whai e tāua. O le AI uma mea, na o le mai au tama sua le tua oi ma awe whanua. O si mea sia na amatai le tato I tā lafu. Le tau e tato le totoma. O te lato mai sinau, whai lo whala ve lave. Ia sau fwoi lai ia vatu whare. Pea whapeo le I nei. So, ai si ilo lava la I lunga ma to tele tangata, te tele tupe, e le o iai fwoi se human element, e le o se vā e tausia, e ono tausia I upu. Ia ona whale tonu e leo tātou. Ona la vea e leo tātou I tūla fono na peo na i e whata oto. Wai, o te leo I lola po le hale le tali le mena wai pese I o la wasavali vali mla o advocacy. O te advocate lava mo tangata vai, ma tangata matativa, ma tangata ese. Ai sea langa na o mativa foi. Na o tangata ese foi, na o vai foi. Me ilo manatu, e whapenale winga o le tua, e whaongae ia mea vai le rarangi e whamai nai mea malolosi. Tama vale a mai e ele, lona finangalo. So, o sia unata mai sa vali. Ai a whapela ma whai e tātou le nei foi, malai ma le nei po kalama o na hao ina whaatasi lau tātou vai, ia mwhai an tātou tutu against those forces. Ia o le tula fono al nao le naturo mea, a whale tonu tātou I lo tātou tofi. Ia I una, ina tawhea. E mana ia le mele I tutuila, e o po I tutuila le I titi atu nei lo. Nei lo upolu masawai. Me telewhai a o lato mea, e la lafi la lo apa au le aeto. Ai se whale tonu e apatu e Uncle Sam. Me la whai tutuila. E tu sa po o le US citizen. E le au sau whaatau I lo I mela I lo. E le mawhai ona o ne oe I a whanua o se whanau e so toto Samoa. O mela nai o atu papalangi I lo I tutuila. E matua paso la vele mea. A atu nei fo I la mawhai alato ai tā lafu e collateral I whanua a leo ni private held land o nai whanua a inga. Ia e whiu e toso, e whai mai le whamasino, e le valid le collateral le nā. Isa, leanga
o ele se tangata o inei. So le mena sa whai o na o tangata 51%, 50 plus 1% o e mulua mei langa o whanua ne o whanua Samoa. Ia nālua iala ia o le tangata le sa no ai talafu. Sa ai talafu ina tupe I tangata whai pisini Samoa. Ia malana whaasi pepa le tutongia. O nei le sapsapai e le tulafono a tutuila ia negotiations e whai tangata e le ni tangata o le tunu. E o le US citizen e le isona toto Samoa. So e pe o lisi na pupuni e lave ina mai ai. Ia whanua tau Samoa o lo I tutuila ma manua. O se whātua whala inga o mana tuai e thi mo le launga le o le mai aso mo mai. O le pāseka anga lili. A o mai ala anga I le tūle whai I sa utala. O se tō whā lofa. E matautia. Ia. Na o na ngona I leo le. Loto whaafetai I lea ta mai o le tō whā ta mai o le tunu. E se le pele a tātou uma o tātou tofi. Me se al tātou whasinumanga. Whaafetai I la lātou tō whā. Awa na ngā wai le mele. Ne se atunu tele le tātou atunu. Mango wole ai. Tutuila manu ai ni o. Ai whaafetai. E tō whā tu a. O le ai. E ui umai ai ai tupuranga o ni ono po. Ia. Talofa. Ai se manatu e. Wha mau el tam tala langa misi. Ia. Ia. E sau no ia. A o tupua e tutuila. Sai ele Bank of Hawaii. Ia. Pe o lātou le nā a whimna mia ni tupe na ola I ai. Wale mele na utala no ai. Wait one si ilima. Ia. Ia. It's not a good investment I American Samoa. Ia. Ia nā rua wafo ele na sa ula I o le ANZ. Le Bank Malosia New Zealand, Australia. Ia. Le fa wata ai fala. Ono le meale nei. E avatu ai tā lafu I tangata. E a mai ala tō lisi ma whanua tau Samoa e whamaua e tā lafu. Ai alua wasuanga rwa te ole mwhenda tongi. Ia. E le mawhai le bank o na toso whanua. O na sāle tū lafono. Nanga o le bank a New Zealand, ma Australia, ma Hawaii. Ia pawala le bank la ia, o le T-Bass, o le Territory Bank of American Samoa. O le bank na amata e lolo. Leo tu malo nei o wana na I ona foi taimi. Ia pawala le na o le fale tupe o ne tangata America Samoa. E ela lato whamalama I le Federal Reserve e borrow mai e tupe e peilavo le JP Morgan ma le Bank of Hawaii. Ia me lale na o lato e talafu e pe whai whapena. They see it as investments. A watusi mesi ai fu stemi wa ia na fu mai fu la ia watusi me e fa penal fainga e vaenga ole. Ane te. T-Bass. Iyo e. Ia. E pe o e luana I manatu. O manatu misi e wha maua il tam talalanga i. O te wha upuina e o se pāseka anga lelei. O e sa unua nei e ia tangata e sulu atu I lo lua maota. A ungani atu I ni whaau ne ngā tupe. Ia. A o te tā ua la lo lua tali i. O se mea lofa. O se mea lofa. Pele tele pele au sia le whainu mera. O lo na nau I ai
le ai tālafu. Le tangata ai tālafu. O la ua isi na tali atu ilona manao. O le mea alofa pito e sili lao na tā ua o pikia mai le tofa le nā lausunga ma le faltua. O le ave ia i o le ao. O le fautuanga. I le saisaitia o le langona sa o loto o le tangata e whaia le mea. O le italafu. Ai kira le mea ngā misi. E tali isi na mea. E wha mea lofa ia. A lo silio na tā ua le mea lofa lo avatui. Ia a tonu la e talo sia o lo wha pāseka ina e le nā tangata. E tau ave pe ilona soifua. Fatase la mo le neimisi. Le tū ma le anga Samoa o te langona na le au mātutua sa ngātu whai. O te le mai loa inisi o lo. Ai misa ai e Samoa. Le au mātutua o iei po o lātou whaia pēr tū langa le. Le anga e pie tā ua wha pēr e le ngana lo tātua tunu ula i tā la fol totoma. Ia lātou a oa ma lātou tupe wha leanga nu sa iei. O le mea o le tonga. Te mana tua la sa whai e o mātua misi. Ai a uto e tō mā natu iei e fōringa e mā lie e iste. Ai ese lo uofo. O kaimi e alua i koma anga ka mai e o kaimi e o lai mo moe tangata. Ka ke whaalongo ange misi le manga nuo o se vave au. Ia, tamanino. O se toia ina ma se lo matua, o se urunga ali i mātutua. Petalo. Ia tui tu tō mātu le whaiwhi au. Ia ule mātu. Ai, au no whai mo tai mā whau i le talia o mātua i se tōma anga e tau atu e le aise la i le lei e whaamali e ina e le. Kalu whai e le o i aise i le lei i nei. E whetau i malaulua whaalawe lawe. Ai mai nā au. O le a ta pena tule. E ka ua si o kinga. E lo kama. La ka penga kulomko. A se me. Ia ngā lule o lo kama ko koma. Ia ngā ainga. Wana tua whawhine. Ia po nisi fo ia. A maua lali. E kele ngā kulima. O ua tanga te ale momoli. A o kaimi fo ila e o ke alu e momoli. O kaimi ua lewa ngā umarunga ili li pōrsa. Io e. Ma sa ai e se kai whau wāne fo lau sunga. Ade momoli le ie lei. Io e ese fo ila ia. Ia langona ia. A utu whaatasia la. E monia e tau esina vala lai titi. Ia. A ole anga le lei ili tangata i talafu. A ole whainga fo ila ole tali mai. O te le ta ua e a ole me ole tutongi. O a ole na wala no tutoma atu i atu. Ia o e moni atu e fo i mali. A ua e wakura koe wha fo ili. E te tawana i eise. Se wha se linga. O se pousa apa. O mai to mori mili. E te le ala inga o ke ngia e lo kama. Ke le inga o ke. Te koe wha fo inga a konga reo re. E ala lana i lua e tangata. Ia. Awa e waku te kaimo le mala malapa. E vai a kanga ka ora e waku le i o. O le winga vo le whapea. O la wa po fesinga mo mai se o la wa de fo ai mo fe. Ai koe vai a kurora ka koe fo mai mo i. Ia da ko ma anga do ma. O inana i loa. Ai tu ia ina e fai mai se to fa muli ala usonga ia foi fa pale ninga o folatu. Ia fa ma volta matalala. Io o na me o mai pese i o winga na le tua. Fa penale pase ka le na ta uele ho. Ia.
o le paseka angalele. Angalele. Ioi. O afu whatau sunu i le masani a tangata Israelu i la lato paseka mai ai kupito. Ma le me fōra le na tala noa i aile li o le angalele o le atua i le tangata. O mailo nālu. E tongi o la sala tangata o. So, o le ala vai whea mea tatou te o ia tatou tō whamanino. Au te mana oa ia tatou wafe i fo lava i satou. Mari. Tatou tō ia ma waifo ia lo tatou whasino manga. Ia mamanu ia lo tatou tunu. Ia pe o se whatau le maule na pine ele ta mawhtanga fo i nei vai aso. Ai whaftai aso fo ina mo me oma. Ia mawala la unga ma ia. Hai. Whangai na peo ele tue o wala ese. Include fo ile nei malai o tatou whawhauina. Ia whaftai. Le nganga mawalunga i au tau manui. O polo inga nama, whitalinga nā tātou o li whao. Ua whaamuta atua ile au nanga fo i ni aso. Mare whaamui. Tātou tui whira i se taimi o le lumana. So I for me. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Ia Manuia.